baphumile abantu base South Africa kanti isithe nje sizambela nangu Sister P udumeke lapha ngiyamaze ngeke ngisasho okuningi na uphumile namhlanje wathi uzosupporta le cause iziphi izizathu zakho Imash ngihlale ngiyisupporta ngoba ngwase South Africa yes okungikhiphe ngayeka konke engikwenzayo siyama South African ingane la fanele ezase South Africa kube izona ezithola ikhala kuqala uhulumeni wethu akabakhele omahamba nendlwane mayebathanda kakhulu bafunde komahamba nendlwane abaqashele othisha babo ngeke si South Africa imfundo yalwela kangaka kuthiwa silwelwa impumelelo eSouth Africa imfundo ihamba phambili egcineni ingane zase South Africa nathi thina abazali bethu nogogo bazo nomama nabazukulu bethu bezalelwe la nathi sayumtsinsi wokuyimilela la thiwa ingane zethu azikwazi ukuthola indawo uhulumeni ke ngoba ungakubona vela kanazi isikhathi sethu thina silwi siyamcela akabakhele omahamba nendlwane abafunele othisha babo nathi ezethu ithola indawo akekho na ungakuvuma lokho ngoba bona banemali ezabo ifunda ama private school thina ke esidla imbuya ngothi akasiphi ithuba nathi ithola imfundo elovely enedumela sikwazi ukungena emaklasini laba nababokufika uyazi na uma ufikile uyisiqashi akwazi uphathe kama stand so ngeke bathi befike la South Africa beyiqashi thina sijike sinoma stand bala eSouth Africa bona baqashile enye into enikhala ngayo eSouth Africans ukuthi inini enivotayo inina futhi eniphinde nikhokhe imali yentela yet inini engcine sekufuneka niyofundisa izingane kuma private school ngoba ipace kuma public zivalwe abantu bokuhamba wayihlabe esikhonkosini sithandwa sami Durban Network la mangabe ufuna indawo yokudayisa utshela ukuthi uyiSouth African ukhokha 26,000 indawo encane uzobe usuwenzeni lo 26,000 uthi mangabe ubuza my friend athi my friend mina ngirenta 3.5 kodwa kusiyena owalana wena owalana uyahlupheka ukuthi ukharo enzipho awukhama uhulumeni wethu kodwa uzombona manje le mashumashu uzoyizipha manje uzoyizipha kodwa mase kuqhamuka isikhathi sokuthi kufanele sivote uzobe sekwazi ukungenelela baphi nje manje abaphezulu ngoba kuphumile kuma social media aqhamuka ngisho yedwa kwabaphezulu kwabaseyicongweni ukuthi bakwazi ukuzosupporta ukuthi no nathi simphelezela ujustice siyongena ngaphakathi ayikho impilo esiphila lana akavela asitshela ukuthi ithina ama immigrants kufanele sivele sazi ngoba labantu siyashadiswa kuma super bet uthi uyobetha so ukwazi ukubetha khona obetha ngegama lakho kunama fake marriage uzokuthola ibona abadayisa ama drugs haye bakithi ake sisukumensi South Africa ake silweni labantu yonke into bayenza ngefake ake sifundeni ukuthi sisukume qala besukuma manje sihlulwa yini balwa ngisho khokho bethu belwela ama ID bebosho Hector Peter sinwalweni imfundo wadutshula from 1976 1983 kwakulelwa imfundo yamahala sifunda mahala kwaliwa siphoswa ngoTia gas yini manje sihlulwa yini ukusukuma siyithatha ngeke sigibelwa ama immigrants ngisho sesikhala egibela ihashi ngisho selilimele likhelezela babhizi nathi hayi man siyancenga sikumphathi ake sikhulume sithandane nje banithanda social media ake kuphakanywe bakithi ake sukume sibonakala uZulu namandla bakithi South African amandla kade kwakushiwo bakithi siyayicelela kakhulu ake sisukumeni siyeka ukusupporta labantu nibavune nishade nabo ingane zabo nje bayigcwele kulezi izikole izona ezobhebhezela ukuthi kudayiswa ama drugs uyakhuluma uXolani asifunda ukubumbana ama drugs izwe linje ama drugs kusho ukuthi obvious mina ngisabi uhulumeni khona
intshontsho alitholayo ngabo ngoba ama-drugs enza imali bona ngeke ubabone bedla ama-drugs newunga kodwa ukhona othi ayeza amasosha bonke abadla iwunga ngeke uphinde ubabone bayahamba baye e-Robben Island yes bayahamba kunzima kuzoshuba asize kabi. Siyabonga ngesikhathi sakho Sitapile. Bonge mina kakhulu ngibonge kakhulu ku-Durban Network kodwa ngisaloke ngikhalile ngithi asisukumeni siyi-South Africa asilwele lelizwe noMandela walwela salwa kufa abafowethu kufa abazali bethu kwenzakalani sesilwa into encane hayi asiphakameni abaphakama amen Nkosi ibusise iSouth Africa iye phambili nge-South Africa phambili. Siyabonga. Thank you.